makosa say na me otamatama na me adwuma 1980 na me fa o baby ho your friend will say Faustina Faustina hey Faustina chia I said 1980 na me ware no ko ye no hwade o ne papa ho ne bibia oba ne firi he oye ahunani okay na chese wo no ha ti nye oye ha ahunafo ne bi chese okura green paper wa ha ya beni no tamala mwana ko fa ne mane ne mai wa no wa wo be nan ansa na wo ware no ansa me wa na minim wan kan kire wo abi then obia so won papa obia wo papa well me so me de me sakọ hye bibia se awie mako hu na busuanfo ye bibia awie nti se me tra ho sa ebia no wa change ti o ha na sande no maame enso be ka me ho satana wo tamale na mo tamale sata me na me se mu ye fine na de adwuma na ye papa na me ye osa adwuma osa okay na me se mu ye nti me o ha be se 7 years and they transfer me fee ho a concrete enti tama me bekro no na ni mame yare very serious I do no free kumasi adu na abreme ho tamaleo ne de no man ni manyina so abreme ho nti me na me hwe nkola ni nyina ni se nya hwe ni mame mwana ni yare ya de wo ho na me man so de ne ko ba bi se me kwa ko hwe ni yare timi ni ko chia na che se wa ase mase timi ni mo kwanti mu a na me saka nkra se ya transfer me concrete nti memra ani so meji catchwa leaf bi na che se me de mase no ko ai timi ni ko sie mu a nti wo mche se da me ba no men report akra okay nti menno watamale no mo na metam so na me en so okay se me be concrete nti se me force na me pe me bi kakra esisi ma na ko tra na tambia wo ba komasi a uda papa na ne hall nti na space kakra bi wo mo ho nti ko see 2 rooms wo kumase ya papa yemfa 2 rooms no pompono ha 2 rooms no yemfa pompono ha mebre ni ti wo chena mesafa wasem no kama pa wate yentu sheda yemfa hye su ko chia daka nyame ya dom a wo chena na yi omna samoa